Nyamaiya, Nyansiongo kod Kerenyo e kaunti ma Nyamira koro kwayo duol matayo weche yiero pacho ka IEBC mondo mi okas chenro mar bago yiero madundo e wardsgo nimar gisebedo maonge jotelo kuom thuolo malach moseduoko chien weche mag dongruok. Ka giloso e wardsgo, jodago onyiso geno mag yiero jotelo manyien bang' rito kuom thuolo malach mondo mi oyier jokanyo manyien mag IEBC. Wards ma Nyansiongo osebedo maonge jatelo chakre 2022 tok doho ne owito oko yiero mar Dennis Kebaso ka ward ma Nyamaiya ne odong' maonge jatelo tok tho mar MCA margi Elisha Osiemo e dwe mar 8 2023. Ward ma Kerenyo to nodong' thuolo ka jatelo tok no kano yier MCA Thaddeus Nyabaro kaka spika mar Od Buch County no. By elections ambazo ziko kama hapa kaunti ya Nyamira maeneo wadi matatu, hapo ndio tutaona kweli kama mnaweza kufanya kazi. Kama mwezi basi tutatumia zile njia za kisheria kuhakikisha kwamba tuna tume ambayo itaenda kufanya kazi ile ambayo inastahili. Since IEBC is in place, I could advise the officials of IEBC and of course the president, because he's the leader, to call upon IEBC to call up for the elections in those areas which have been affected, who have no representative at this time. Because every Kenyan deserves a leader. Imagine those people are sitting somewhere, they have nobody to talk to, nobody to represent them. How do you think they feel? I think we should call IEBC to come and call a new election in those areas, because we still have 2 more years to go. Those 2 more years is a lot of time to have people without a leader. Tunaomba ya kwamba waende kwa haraka mno waweke zile election zile ward ambao na zile constituency ambao either simepoteza ama moja alipoteza kikoti, ili wananchi wapate wale ambao watawahudumia. Na ashua ningependa kwamba kwa sababu ni independent, wasiwe wakiangalia mrengo ni wa serikali ni wa wengine, wafanye kazi yao kikatiba.